sizokubhala umkhosi wabaqebileyo bonke. Ngalo mkhosi wabaqebileyo bonke sikhumbula ikakhulukazi labo ibandla elibabekile lithi ukuba babe ngabaqebileyo, labo abafakazele ukuphila kaNkulunkulu empilweni zabo, labo abakhombise ukumathemba ngoNkulunkulu, babambelela okholweni lwabo baze kwaba sekugcineni. Sikhumbula ikakhulukazi namhlanje uJoseph Mukasa oqebileyo, okunguyena oqebileyo obhekele ibandla lethu, okunguyena othatha izimiso zethu azisondeze kuNkulunkulu. Kanti kakhulu futhi siyakhumbula bonke labo-ke abasabele lesi sipho sokholo, abasifundisa amaklasi abangasekho kulo mhlaba, abasebenzele leli bandla laseSt Joseph Mukasa sebedlulile kulo mhlaba. Sibacelela sinethemba lokuthi imisebenzi yabo emihle nabo sebafinyelele ebukhosini bukaNkulunkulu. Zonke izinyembezi zabo sezisulile, sebayambona uNkulunkulu kuso nokuso, behlangene nabaqebileyo bonke. Kanti kakhulukazi sikhupha lo mkhosi namhlanje ukubabonga, ukukhombisa ukuthakasela lesi sipho sokunxuselwa yibo, ukuthi ngaso sonke isikhathi siyazi ukuthi lapho sicela ngabaqebileyo, ngoba bona besondelene noNkulunkulu, umkhuleko wethu usheshe ufike, ngoba nakuba sibacele kanye ukuba basinxusele, bona ngazo zonke izikhathi bayasinxusela kuNkulunkulu. Evangelini sifunda ngalentshumayelo kaJesu Kristu esentabeni, ngesingisi ababiza ukuthi ama-Beatitudes. Lokho ngesizulu esingakhumusha ukuthi-ke izibusiso uJesu akhuluma ngazo. uJesu lana ukhipha isimemo. Isimemo nesithembiso sokuthi uma sithanda thina nathi singaba ngabaqebileyo kuNkulunkulu. Uma sifisa thina nathi singaba nesabelo, sibe nengxenye embusweni wezulu kukaNkulunkulu. Lezi zibusiso zikaNkulunkulu azina time frame, zenzeka manje zenzeke ingulabhakala. Ngakho-ke ngaso sonke isikhathi uma silandela lezi zibusiso kufanele sikhumbule ukuthi-ke uNkulunkulu unathi, uNkulunkulu uhlela nathi izikhathi zonke imihla namalanga. Isibusiso sokuqala, babusisiwe abampofu ngoba umbuso wezulu sibizelwe ukuba sisondelane noJesu Kristu, sibizelwe ukuba sizibandakanye nombuso wasezulwini. Nakuba lo mbuso wasezulwini ungakafiki emhlabeni, kodwa ngokwenza kwethu, ngokuhamba kwethu, ngokufundisa kwethu ngezwi likaNkulunkulu, labo-ke ababonayo bayasho ukuthi ngempela-ke lo mbuso kaNkulunkulu ususondele. Manje lesimemo sokubusiswa kwabampofu lesi sikhuluma ngalaba abampofu emoyeni, labo abangenalutho, labo abangenabo okuphathekayo ezandleni zabo. Ngesingisi labo-ke abaphila in abject poverty, labo abalala bangazi ukuthi kuyosapha dleni, labo abathi makusile bangazi ukuthi kuyohlwa dleni. Laba abampofu sikhumbula ukuthi-ke they have no say empilweni zethu, ngoba abanamali, ngoba abanalutho, sibabukela phansi, asibathandi. Kodwa bona ngoba-ke benganangazeleli, bengafisi ukuba notho emhlabeni, babeke ithemba labo kuNkulunkulu. Babusisiwe-ke labo abampofu ngoba umbuso wezulu ngowabo. Sizani ukuthi sizuze konke okusemhlabeni, sibe nabo konke okusemhlabeni, sikuphathe kuze kusiphathise inhloko, sikuphathe kuze kusiphathise oshukela, sikuphathe kuze kusiphathise inhliziyo, kanti imiphefumulo yethu ayinawo ukuthula. Imiphefumulo yethu ngeke izifinyelele ezulwini. Kuyasimema uJesu Kristu ukuthi uma sifuna ukubona umbuso wasezulwini, uma sifuna ukufinyelela kuNkulunkulu, asothoba inhliziyo zethu, asoba mpofu, singalangazeleli sifise ukuzuza konke okusemhlabeni, kodwa sivikele imiphefumulo yethu, sinakekele ukuphila kwethu ngaso sonke isikhathi. Amen. Labo abanhliziyo zabo zephukile ngoba bayaduduzwa uyena uNkulunkulu. Lesi sibusiso asikhulumi kuphela ngokuthi-ke sibheke ukulila kwethu, kodwa sisimema ukuba ekuhluphekeni kwethu asokhumbula izinhlupheko zabanye abantu esiphila nabo, omakhelwane bethu, labantu labo esikhonza nabo, labo esisebenza
esisebenza nabo, labo esihlangana nabo ezinhlanganweni zemigwaqo. Sikhumbula ukuthi ngokuhlupheka kwethu sivula inhliziyo zethu, sikhumbula ukuthi-ke inhlupheko zethu uma sizikompera nenhlupheko zabanye abantu zincane kabi. Ngakho-ke kwesinye isikhathi asoyeke ukucomplain, asoyeke ukukhala singakashayanga ngoba nabo sifuna i-attention. Lapho sizwa usizi enhliziyweni zethu, lapho sibona ubunzima enhliziyweni zethu, asokhumbula labo abathwele kanzima, labo abathwele ngaphezu kwethu, labo abangazi ukuthi amandla abo ayovelaphi. Kodwa uma silila asokhumbula futhi ukuthi inhlupheko zethu asozineka esiphamboneni sikaJesu Kristu. Sikhumbula ukuthi yena wathwala unomlenze wafa, yena wahlushwa waze wanqanyezwa wafa wavuka, usinikeza ithemba ngaso sonke isikhathi ukuthi akekho umuntu owahlupheka waze kwaba sekufeni, akekho umuntu owahlupheka waze kwaba sekugcineni. Nanoma kuhlupheka, nanoma kunzima empilweni yami, kodwa uNkulunkulu every day, each and every day, uNkulunkulu unikeza injabulo, uNkulunkulu ukhombisa umusa wakhe. Ngakho-ke masiba ngabantu abakholelayo ngaso sonke isikhathi, abantu abahlala bakhala ngaso sonke isikhathi, abanye abantu bagcina sebasibalekile ngoba uma uvela bakhiwo here comes the pain, nansi inhlupheko, akakasajabule empilweni yakhe. Babusisiwe labo abanhliziyo zimnene, abazehlisayo. Ngokuba-ke laba bayakwazi ukuzibamba, bayakwazi ukubheka izimo. uNkulunkulu banikeza ukuhlakanipha okukhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi bangabi ngamaplate aphukayo, bangabi ngamaplate-ke amoshekayo, kodwa ngaso sonke isikhathi bakhumbule ukuzibamba, bakhumbule ukuthi-ke okuphuma emlonyeni wabo kungaba buhlungu kwabanye kunakushaywa yibo. Manje-ke uma bezehlisa ngaso sonke isikhathi bavumela lokhu kuhlakanipha kaNkulunkulu ukuba kubahole, bavumela lokhu kuhlakanipha kaNkulunkulu ukuba kubakhombise indlela. Laba-ke abanhliziyo zimnene yibona abenza ukuthi-ke impilo lena-ke ikwazi ukuqhubeka. Laba abanhliziyo zimnene-ke abazikhomperi nabanye abantu, laba abanhliziyo zimnene ababheki ubuso bomuntu, kodwa ngaso sonke isikhathi bafisa balangazela ukwenza lokho uNkulunkulu abameme ukuba bakwenze. Okukhulu ngalaba ukuthi ngokuzithoba kwabo bayakwazi ukwamukela amaphutha abo, ngobunene babo bayakwazi ukuthi-ke bamukele ukuthi bangabantu babuthakathaka. Ile ndaba engifuna ukuyikhuluma ngayo namhlanje, ile ndaba engifuna ukuba siyiqoqe. Kodwa ngaphambi kokuba siqhubeke lana asidluleleni kulesi sibusiso sesine. Babusisiwe labo abalambele ukulunga. Esikhathini esiningi silambele ukudla, esikhathini esiningi silambele amanzi, asilangazeleli ukudlula, silangazelele lokulunga lokhu uJesu Kristu asabela wona ngobhabhatiso wethu, afilisa eqinisweni kwethu. Impilo zethu ziphelela kulokhu okuya ethunjini, impilo zethu ziphelela nanoma sesifuna ukukhala, sikhala ukuthi ngimpofu anginakudla, ngimpofu anginamanzi. Laba abanye abanabo babambalele kubo bakakarele bekuvikela ukuba ngapheli ngoba ukuphela kwabo kusho bona ukuhlupheka kubo. Babusisiwe-ke labo-ke abalambele ukulunga, abangabheki kuphela impilo yasemhlabeni, abangabheki kuphela ukuhlupheka kwasemhlabeni, kodwa ngaso sonke isikhathi bekuthatha ngomkhuleko, bekukhuphula bekusondeza kuNkulunkulu, bekuthatha ngomkhuleko bekisa kuNkulunkulu, ngoba bazi ukuthi bona nanoma bengenalutho kodwa uNkulunkulu uyakwabandisela. uNkulunkulu usimema omunye nomunye wethu ukuthi asamukeleni ubungcwele, asamukeleni ubungcwele, ngoba thina singabantu asisizo izilwane. uNkulunkulu siphi ukuhlakanipha, uNkulunkulu siphe ukuhlakanipha ukuba sikwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi, ngaso sonke isikhathi sikhethe lokho kukaNkulunkulu. And unfortunately masikhethe uNkulunkulu akuna choice. Uma sithi i-choice
ezimbili ezinhle bese ukhetha lena oyithandayo. Kodwa uma uthi-ke ukhetha ukwenza okubi kunokwenza okuhle, cha, kunedimoni, kudinga umoya ocebileyo ukuba ukuhlanze. Ngoba ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu usiphiwe ukuhlakanipha. Lokuhlakanipha kokuthi-ke sikhethe yena, ngoba nakho silangazelela ubungcwele, ngoba nakho silangazelela ukuthi-ke ngelinye ilanga ngokwenza kwethu, ngokuhamba kwethu emhlabeni, asohlangana nabacebileyo ezulwini. Amen. Angazi ukuthi sikhetha kanjani thina, ngoba between right and wrong there's no choice. You always do right. Isonke. Uma nje uke wahlangana nokuthi khona ukuphazamisayo ukubizela umuntu wezintweni, yazi ukuthi uzophambana nomthetho kaNkulunkulu. Ukukhetha okuhle ilokukhetha phakathi kwezinto ezimbili ezinhle. Ukhethe lelo oyithandayo, ukhethe lelo oyifunayo, ngoba ngayo-ke usongeza duzane noNkulunkulu. Asiphindeleni laphana-ke ukuthi-ke babusisiwe labo-ke abamnene onhliziyo zabo zithobekile. Masibheka namhlanje sikhona umkhosi wabacebileyo lo. Siyazibuza ukuthi-ke benze kanjani, bafinyelele kanjani. Lezi zingane lezi zicwebile lezi, inhliziyo zazo zimhlophe. At least ngo-Friday ngo-5:30 ezimhlophe. Angazi benzeni izolo, angazi benzeni namhlekuseni, kodwa ngoLwesihlanu makaqeda ukuvuma, inhliziyo zabo zazimhlophe, inhliziyo zabo zazithobile, belangazelela ukwamukela leli sakramento. Masibheka kahle nathi at-some stage esinjengabo. And uma ukhulile, mhlawumbe wamukele labandleni sowumdala, ukwamukela ukuba yinto enkulu kakhulu empilweni yakho, ngoba isho kahle leso sikhathi lapho wena uzikhethela ebukhulwini bakho ukuthi-ke uyamamukela uJesu Kristu, uyamthanda uJesu Kristu. Kodwa-ke siyazi ukuthi lezi zingane nakuba zimamukela uJesu Kristu namhlanje, empilweni zabo bayohlangabezana nobunzima, bohlangabezana nobuthakathaka, lokho okuyobenza ukuthi ngaso sonke isikhathi baphindele esakramenteni lempendulo, ngaso sonke isikhathi bavume izono zabo, benzele ukuthi-ke bahlale beqetshiswe nguNkulunkulu, bahlale bebe ngabangcwele bakaNkulunkulu. Niyangizwa bantu abami? Omunye uthe makavuma ngoLwesihlanu, bona abantwana bakavuma abancane bayabrayibhana. Lo mfana uyayazi lena, khumbula ngomunye unyaka, omunye bekangazi ukuthi uzophuma iklasi or ngeke aphume iklasi, kodwa njalo makafika bekezisa Kristu, afika mhamba unomhamba fana bakangakezi iphisa bebekhulu mhlakasankani, bakangakezi sekhambe ufike late basiphuma ngaphandle bagijima, waphuma iklasi never again, wahamba. Omunye ebefika ngalesikhathi uzovuma, yavuma. Makuxoxa le ndaba yokuthi fara Thontshile ngenza lokhu. Ngagwala umngani wami, ngathi ngibona umuntu ngathi ekhaya kubashalela ngayo. Ayisho mina ngiyamvumile. Mabangeza la masuku. Lomntwana uvuma isono, umfundisi uyakhi, and the reason for that ukuthi isono sesijwayelekile, sesiyasihleka isono. Umuntu makenza isono akusasiyinto emangazayo, usibakwenzeni sesijwayele ukuthi isono yinto ekhona. So manje nakasho sengiyahleka, siyakhohlwa ukuthi lesono sakhe. Lokho okwenza ukuthi-ke bantu abami ningasijwayeli isono. Ngaso sonke isikhathi uma nenze isono, ningamukeli ningakavumi izono zenu kuFada uKristu lapha emuva. Ngisho ukuze ukuthi ngaso sonke isikhathi nihlale ningabangcwele kuNkulunkulu. Indaba yami lana lo mbuzo ekuqaleni ukuthi kuza kanjani ukuthi-ke kube khona abangcwele na?
size sibe nalo mkhosi wabaqebileyo bonke kwenzeka kanjani are they perfect ingabo bemsulwa ngaleyo ndlela yokuthi ke abanasono na uma sibheka izimpilo zabaqebileyo sibona ukuthakathaka okukhulu empilweni zabo kodwa-ke ngokubambisana negrasiya likaNkulunkulu ngokukholwa kuNkulunkulu baqhubeka babekezelele endleleni yokholo kuze kufike leso sikhathi lapho-ke bedibana khona noNkulunkulu. Maybe it's appropriate manje ukuthi ngibuze lo mbuzo ukuthi-ke, do you know your weakness? Uyabazi yini ubuthakathaka bakho? Uyabazi yini ubuthakathaka bakho? Ungasukuma usho ukufana mina ubuthakathaka bami ngiyahleba. Ngibona mina nanoma indaba ngayazi fana ngiyifafaza. Noma ngizwe etekisini bathi lo muntu igama lakhe ukubani ngakeze kahle ngimnikeza igama. Uyabazi ubuthakathaka bakho na? Buyini ubuthakathaka bakho? Mina ubuthakathaka bami ukuthi ngiyangala, uyakwazi ukungala. Ngiyangala mina. Bani ngiyangabona ukungala mina. Ngoba ubuthakathaka bakho uyakufihla. Ukuthi abanye abantu bangakuboni nanoma sowufuthelele ukugcwele wenza ngathi right ngoba uma uke waveza nje uzokushuka ufanele abantu ukushisa uzokuthatha abamiko lokuncane that's why imuhle sonke ungangithembisa impama ngiyaxolisa ngiyahamba akekho masuku umuntu wafangishanga impama ungabhekani ngoba ingwada thakathaka bami nanoma sekufanele ngilwe kahle ngikhumbula ukuthi bazokushaya nabaqeda ukushaya bamubi siyabona ngibe lento engiyiyo ngibe lento lena ethandekayo so bese ngiyafika ezinye izinto uma sikuthakathaka uma wamukela ukuthi ubuthakathaka wena wamukela ukuthi udinga ini usizo uma wamukela your weakness empilweni uma kuba khona ubuthakathaka empilweni wakho uku-acknowledge usuke wamukela ukuthi amandla akho onawo awanele ukuba unqobe lobu buthakathaka sisonke amandla ethu awanele ukuba sinqobe ubuthakathaka bethu lokho okusenza ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi silangazelele ukuthi-ke uNkulunkulu makube uyena osisizayo ekuthakathekeni bethu lezi zingane lezi zidiphende kubazali bazo and lokudiphenda kubazali bazo ukuthi-ke abakwazi bangenza konke abakufunayo ngaphandle kwabazali bethu kuyinto enjalo nakuthina ukuthi akukho esingakwenza akukho kuyitho ongaphumelela uma nje kuphela singabambisani noNkulunkulu. Uma sibambisana noNkulunkulu siyazi ukuthi sinikezwe amandla amakhulu. Uma sibambisana noNkulunkulu siyazi ukuthi ngaleso sikhathi sivumela uNkulunkulu ukuba asebenze ezimpilweni zethu. Manje nami uma singabazi ubuthakathaka bethu asikwazi ukuthi-ke amandla kaNkulunkulu angasebenza kithina. Uma singavumi lobuthakathaka bethu asikwazi ukuthi-ke singacela for that special prayer kuNkulunkulu ukuthi asisize kulento lena esilimazayo, asisize kulento lena-ke esikhubayo, asisize kulento lena-ke esihlukanisa nothando lwakhe. Paulos, St. Paul ukhuluma this thing ebiza the thorn in the flesh leliva emzimbeni wakhe uyafuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa kunalento lokunwayayo emenza ukuthi esinye isikhathi abe buthakathaka kwesinye isikhathi-ke abonakale kwangathi akanawo amandla okwenza lo Nkulunkulu. Umbuzo kulula, what is your weakness? Khona ufuna ukusitshela ukuthi yini weakness yakhe? Khona ufuna ngimtshele ukuthi buyini ubuthakathaka bakho?
Isiphi isono onaso esihluphayo? Isiphi isono onaso esikwenza ukuthi ungalali ebusuku? Isiphi isono lesi noma uqeda ukuvuma umfundisi uphuma ugijimele kuso? Ivale emzimbeni wakho yini elinqaya? Ngoba sonke phela sithakathaka. Akekho ongasukumela mina ngiright ngiphelele. Ngoba usukuma umuntu right uthakathaka bakho bamanga. Uyini uthakathaka bakho? Uyini uthakathaka bakho? Abanye uthakathaka bethu umloyi. Uhlezi naye. Nemanga iyashayika. Uyathandaza ukuthi yena bafana bangasondeli. Ngoba siyaphuma sikubona sowuphapha la mndini. That is why abantu bamashisa bafida before size esontweni. Ngoba ngelinye ilanga bazongena uyafika imbangane. We are people. Impilo yakhe bese idependent Lord. Kunabanye isona sawo ukukhuluma. Bakhuluma indaba zabantu abangazazi. Umuntu ephumile yazi rocket doyelo sisi. Namagqoki rocket limfanele. Kunabanye abantu bafuna ukukhuluma ngayo yonke into ekhona ngaphansi komthuzo la. Uzana ufana bakhuluma indaba yethuba ukuthi umamsibanda ngiyifana ngitshele la. Makhuluma ngamuye. Hayi ayinasindo. Manje lalela. The reason why nabantu abathanda ukuhleba isizathu sokuba nabantu abathanda ukukhuluma ngabanye abantu is because kunabantu abathanda ukulalela izindaba zabanye abantu. Lalela ngitshele nto mayazi. Umuntu bayenza kuwafika hlebe akhulume ngomunye umuntu. Makasuka kuwe uya komunye umuntu uyokhuluma ngawe. Mina ngikhliyane nazo hlebe. Ngikhliyane nazo. Ufuna ukuhleba unezilo ngoba uzosona. Mina ngiyeza ukuthi Father kungamsibani bani uthe wena wenze so anankinga ngizonga lapha phambili. Ngithi mamsibani sitshele le ndaba lena ukuthi umamsibani utshele yona. Bese siyaphela yabona. Siyelisana ini ukuhleba. Nyeza mangeni. Ukuhleba sikhuluma amanga. Ukukhuluma amanga ukushintsha indaba uyazi kanjani uyiguqule wena. Nene asihleba. Ukuhleba yilokukhuluma into ongayazi. Umsuka wayo uthi umsila wayo kuphi enenhloko ikuphi. Uhleba-ke lo. Wazi ukuthi uyahleba. Sengiza kuyo leyo mama. Lo ivezile bese ngikhohlile mara ngisiza ngoba nomoya nawo usihola sonke. Kunabantu abaqamba amanga. Uma ake wakhuluma iqiniso ngathi kubafuna. Noma indaba ayazi kahle ukuthi njani ayiguqule. Why ayiguqula? It's because wena
because siyamukelela kuwe. Uma besiyamukelele bekake kayiguqula indaba sisonke. Amanje yini ivalapho. Abanye banevaleni elibalumayo ukuthi ngo 5:30 Friday uyafona ziwaphi. Yamluma lento yamnwaya ngoba akajwayeli ukuthi uhambe iweekend yonke ahleze naye ethi lutho. Na noma sekazimisele ilanga ukuthi yabona namhla ngifuna ukuhlala ekhaya. Namhla ngifuna ukuhlala ekhaya la. Lokuthatha abamfuna ukudila ngabo. Uyafika ufana ngoba banenkinga efanayo ungadlala ekhaya ngeweekend. Bakafika ufana uthi asambe ke. So usaba nokusho ukuthi yena inkosi yaphela leviki leli mina ngifuna ukuhlala ekhaya. La isona simnandi ngomsona usenza uyi-1. Nesona leso senza uyi-1 safanele isiporo. Nokuthatha abantu sofake buyithakathaka bakho ngabe makhuluma nani nje ngiyabona ukuthakathaka benu na biyavela yini ukuthakathaka bakho na. The only way esiyothola usizo ngalo lokuthakathaka bethu ukuthi we must acknowledge phambi kaNkulunkulu ukuthi we are weak. Fanele samukele phambi kaNkulunkulu ukuthi sibuthakathaka. Uma samukela ukuthi sibuthakathaka sithatha ne-stress sokudila ngobuthakathaka bethu sisinikeze uNkulunkulu sisonke ngoba thina amandla ethu asikwazi. But if you fail to name your weakness man umuhluleka ukukhomba ukuthakathaka bakho nokubazi, you give your weakness power over you. Sisonke mhlawumbe uthakathi nje kuphela ngoba sowamukele ukuthi wena umthakathi. Awukhamba nje kuphela ngoba nje sowuyazi ukuthi umangase. Uvumele this weakness to take over your life. Abantu abadabi nje kungelutho badaba ngoba utshwala sekuyimpilo yakho. Yabona ufuna ukubona ukuthi uyisidaba kangakanani. Mawika mama yangichaza bafika bakunikeza ibhili wathuko ukolonda wantaze ngani kunokuba ubuze ukuthi uphuze nini when uyakhokha bakhohlakele mama yangichaza nanoma sewudlule esikadini nje bakubhalisa. Nanje ukuthi udlulile igama lakho selibhale phansi. Nomntwana omncane akaqhama ngoba ubudvusa kuhle. Bhala mntana. Ngeke ukuphuza kakhona ukudela sowukhohliwe unale biyo iphethe uyithengele. Buyini uthakathaka bakho. Sonke izinto ezinhle empilweni zethu sithanda ukuba sifinyelele uNkulunkulu asinikeze bona. Sibe khona kulokukhona kaNkulunkulu lokhu obuhle okuvela uthando lapho izinyebe zethu zonke sezisukile. Ukuze sifinyelele lokho uNkulunkulu usimema ukuba sibe ngabakholwayo. Sikholwe kuyena. Sikholwe endodaneni yakhe uJesu Kristu. Sikholwe nakumoya ocwebileyo. Silandele indlela yethu yokholo lena asibekele yona uNkulunkulu. Ngayo le ndlela lena ufuna ukuba sisondeze duzane naye. Kodwa our witnesses ubuthakathaka bethu buyasusa uNkulunkulu. Ubuthakathaka bethu usenza sihambele kude noNkulunkulu. Umbuze kufanele sibuze manje ukuthi baba sokwenza njani. Lapho umzima sefikile sokwenza njani. Lezi zingane zimsulwa namhlanje zilangazelela ukwamukela lesakramento leli likaJesu Kristu.
Lesakramente elinqeda selathini ngalo uNkulunkulu usinikeza amagrasiya okuba-ke sikwazi ukunqoba ubuthakathaka bethu. Ngaleli sakramente uJesu Kristu uyasixolela, uyasithethelela, usisondeza duzane naye. Ngaleli sakramente uma silamukela sikhumbula ukuthi samukele uKristu eqobo lwakhe, yena uhlezi ukuthi nathi sihlezi kuyena, siba yilokho yena efisa ukuba sibe yikho. Leli sakramente lungumphako wendlela. Niyangizwa bantu bami? Uma senzima empilweni zethu, uma sesikhathazekile, uma samukela leli sakramente lisikhumbuza ukuthi uJesu Kristu wasifela, sibonga lokho uJesu Kristu asenzela kona. Kanti futhi leli sakramente lisinikeza amandla okungawe sofinyelela ezulwini, okungalo sokwazi ukuthi sinqobe ubuthakathaka bethu. Bangaki phakathi kwethu la abangamukeli isakramento? Bangaki phakathi kwethu abakhetha ukuthi makungcono mhlalele indoda yomunye umfazi ngingamukeli? Bangaki abangamukeli abaxolela ukuthi kungcono ngikipite waye nokuba ngamukeli? That weakness has become a stronghold above us. Isonke bangaki abangeze esontweni, elongeze esontweni alikho ithuba lokuthi wamukele leli sakramente. Ngicela ukubuza bakithi, uma sekunzima empilweni zenu, uma sekushubile, uma sekuliwa usathana kububi, amandla enu uwathathaphi? Amandla ukuthi uvuke ukuthi nanoma kububi ngiyakhona uNkulunkulu, nanoma kunzima ngiyobambelele esiqabeleni sakhe, abuyaphi la mandla lawo? Niwathathaphi? Phela nokuthi wenyama imphelile, amandla enu. uJesu Kristu nazizingane uyasikhumbuza ukuthi usipha isipho somzimba negazi lakhe, ukuba ngawo endleleni yethu yokholo sihlale sinomphako, endleleni yethu yokholo sihlale sinokudla okusiqinisa amadoda. Lezi zingane namhlanje ziyokwamukela i-communion. Leli sakramente libiza ngokuthi i-communion ngoba lezi zingane ngaleli sakramente namhlanje ziyoba mdili munye nathi etafuleni lesidlo singcwele sikaJesu Kristu. Communion i-implaya ubunye phakathi kwethu. I-communion i-implaya ukuthi-ke singumndeni owodwa. Ngakho-ke lezi zingane ziyasikhumbuza ukuthi lapho senzeka khona mthatha bethu asibuyeleni ezini kaNkulunkulu, asibuyeleni ethandweni kaNkulunkulu. Bantu namhlanje ngokwamukela okokuqala ngisho namukela uJesu Kristu uqobo lwakhe. uJesu Kristu kufanele ukuze sizuze izipho zakhe, kufanele sizifundise ukuthi uJesu Kristu abe umngane wethu. Ayisho sinama-secrets thina, khona izinto esingafuni ukutshela abazali bethu, angisho? No, that's good. Kodwa lapho kunzima sikutshela uJesu Kristu, angisho? Sikutshela uJesu Kristu ngoba yena ngaso sonke isikhathi uyosikhanyisa yena. Manje naleso kusisa lamakhandlela lapho ayoba isikhumbuziso sokwamukela kwenu isakramente le-communion yokuqala. Leli khandlela bantu abami lapho nilikhanyisa emakhaya balikukhumbuze ukukhanya kukaKristu, ukuthi empilweni zenu zonke uKristu ungukukhanya kwenu. Lapho niyawuhamba khona uJesu usefikile. Ngakho-ke uma kunzima, uma ugula, uma uphatheke kabi, shisa ikhandlela lakho, ukhuleke emva kwekhandlela, ngisho uthi
On my first communion, I ask Our Lady of the Blessed Sacrament, our model of prayer, to pray for me that I may become what I receive, the body of Christ, the Son. Ngokwamukela kwami isakramente leli, ngikhuleka kumame wesakramente eliqhwebileyo, yena ongumfanekiso isibonakaliso esihle somkhuleko, ukuba-ke angikhulekele ukuba-ke ngibe yiloko engikwamukelayo umzimba kaKristo indodana yakhe. Niyathanda yini futhi ukuthi namukele isakramente? Angizwa niyathanda ukwamukela isakramente na? Yebo, siyathanda. Nizolihlonipha le sakramente ngaso sonke isikhathi na? Yebo, sizohlonipha. Angeke nize la sonke nizokwamukela amanesono nethi. Sovuma. Asumeni